Baš mi je milo, posle 9 godini se vratih pak v Metalurg i evo danes se sobravme, počinavme so pripremi i neka so sreća. Po mene, jaz bi prvo play-off u prvenstvo to, međuvremeno da se potrudime da vlezime u IHF kup grupata i april je daleko, play-off koga stigne, tamo može sve da vidi, normalno kad se borime na dobrata plasman u play-off. Timote, mislim, dosta je silen, se raboti mnogo mladi, kvalitetni, ekstra mladi igrači, mislim od Makedonije što se mlado sve ovdje sobrano. Mislim od mene, Pecakovski, Pjančanec i Popović, drugi deca se sve pod 23 godine i mislim so naše to iskustvo ke mu pomognime i na decata i na ekipata.